bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ngai ka jinggan tho jong utu CM Malaysia thung jubor nak sarkar. Hana banado bami hagani ka MP election namar madon gini ki parti ki bale shongshit kala don katakan law and order. Kemudian katakan law and order problem. Hana don law and order problem. Kalami ka jingklumar kila pinkulmar ngomem the voice of the people party kinong kershan jong voice of the people party ki company jingklumar ka jingmi jo paiba jong voice of the people party ka company yang kanong jingklumar ban ong ban pendoro yang shong sok shong sngan Henry kala pinkulmar yang jingmot ki perkat jong ini ki party ki basinsyar yang ri hari ni ko ki party balai ke penkulmar namar kitip balada upaipa ukershan yang voice of the people party hagani ka election ke pamata baladu upaipa upenjab yang Dr. Ricky klempep hagawai ke sni ke voice of the people party kan sa korup yang ke bor sensyar hagani ka jela on the voice of the people party kala kendrup ya lakam jong ka sensyar ka khada ka ke bamangi kinong alam ngilaong bagile ngin pe ya ka bamsap ngin pe ya ka chingbot ngin pe ya ka chingle siliang kma ko ki pat babi i deputy chief minister ila du thia du dem hapeng ila rap penkan bas lem ngilu tang masen keren ong upra mi la koyar ha upra dan bapertau kena anturiong to pertapra kapiang namar balai kila kulmar ka cimut ka jephat ka jongki namar ki smuthu barateng tengi persyangru ban pen smuthu baklayo pai babano la kita kinongelam khamtam ngali dong la do baarden ula ban pin shisha banga bamsat na kloy ban yar shugino kumwe mali